Ni Jumatano ya tariki 28 kuwateo ni kirenteto cia weru thamu wa Jambitawa Mutambe Edward. Mutongeria wa ritingu obisine bwa gavana Dr. Julius Bijewe na MCA wa Igembe East nibakathite mutujigi Daniel Sniper bakiwa ni nchamba ya Meru. Sniper urabethiria akioro wa mwaka na yo 2023 na muriyo wa kuoneka tere cia mutonga akethira akithikwa ntuku ya Jumaa ya kiume kinyuma muriyo wa kuria nyumba ya weka kwa kwe kuluki ya Meri 18 tuku ya Jumaa ndio mututiga akethira kino kwende atongere band bethirite baitariria bo kuno kukwa wete atini kwa baba uchindo ndi baita na mbere kuthiatira na kuona mwichiyo wawe yukwithira yukiona kioto. Ndi kwenda kuga ni bwega sana kiri family kwitha tumbite kugwatanira twinde turi amwe na twina support ya thirikari kwithira tumba kumunokia na kou ojora kwarikirio tangazwa ni family ni kwenda kwa farm ati tukaringeria Sniper mbere pia kwenda gwera mwinge pio tariki 22 Friday iro to kwenda guruke Sniper na Sniper is a hero. Sniper muntu umwe etirwe no ntuba gotera kioto kya Meru kenda Meru yumo kombone His Excellency na mbere nyumba ya chumbura nyuma MPs amiaka wengo 2 bedroom house na ina perimeter wall. Yes ni akila lakini 80% complete. Ontungu 80% complete mbere itathirwa manto ya gwikira ichichio itathirwa manto ya furniture na nteto ingi nyingi bunki enda kuwa ni 80% complete lakini to Your Excellency wora mbere kuthiri 80% nya 20 to ku requesting wetigetrema. Number 2 kwina ntu batoro chumburo no ntu bakesiwe Sniper in DCI. His Excellency na ondre nengo tigadai mwanki yora orete still even though goran DCI bagoria bakolo bakambira bachumbura rengi ngienda kwa ntu ba set free completely ondre muntu chumbura ene nto byake atekwa na freedom yo bitumire makosa. Number 3 itwangirie tamanto barabara ithatu barabara imwe irese Sniper sito Sniper rounds imwe kuma ntu gwita wampinda kuyira ntu gwita wakathata kuyira muthusene kwita monka kaboito mwankala kathe bando itabwithwa kwina barabara imite ntu gwita wanthare mithate na monka kaboito itabwithwa kwina barabara imite ntu gwita voi maukune mwanka karibu na ntu gwita na ala kathe nyo itabwithwa. So inkwenda kumya no deputy president akaya mathiko ne ya kancho gari gavana nkatho sana ndo mura ngari tena kuntu ko wetera na nda police request ya kubudhi barabara kumandambiro kuya town yenjo muthusene mwanka kaboito taine ko budo in fact ruareng grena ne kijana to kweta muthusene junction yukumete kaboito eutika yani lakini to request non to community to amere very well that barabara ka budo non to bashimara Sniper deputy president no na kigena kina ne kiande ne budio nto bugenda nto barabongo bone bakweke heshima na ngichoka iliankatho sana deputy president of the Republic of Kenya nontu naugire agaka nyomba no uaka nyomba ya mwekuru wa Sniper inyakethra tumantu tumoto nyomba tutirikitie na ngiapila nyakiriwe ombe kurikiria mantu jonde justice ya Sniper tegera onekana so kuthika Sniper tekumaanisha katwa kinyangana tu watu undefeated kana tu achibura tuenda no Sniper atatumira kesi siasa itokomea kesi court nenya Sniper uru kuno ntu request ya family teka to kwa mantu ya Sniper justice case continue telo no we shall fight to the latter mwanka muntu ro umisre Sniper justice yombe kuonekana kenda family there na there corona kwa hivyo kwenda kuwa muntu wende omero na amenya atire case ya Sniper tekera kinya mwisho kato muro kyake no ntobwa family private bakithangika but from there we are pursuing justice in whatever it will take mangato ni family kwa justice ile batukethereo chokerie nkatho sana the governor of Meru Reverend Mutuma ntoithinkia nontu nwe ugire nandi mantu ya gwita gukinya mwisho mantu jegie mantu ya kumunokia na nyari ikia kunokwa bandu justice ikendelea kuthingatirwa kuhakikisha Sniper akuona justice kuri mantu kotini na igamba ligwita munkale alikia monka uma bwamenyekana na nara kwari kunde na thina. Minister wa miuda kaunti ya Meru Joy Karwetha MCA wa Kisima Patrick Mutumo na tongere bangi nibasema nite kwenda kwa radio gundi bo miunda ya mwingire choketu entere cia Kisima nibethirite bakane na mwingi ura kinyaba kethira bakiguneka na miunda kaite no kau nibethirite bakana mukana kiri bora bonde bethirite bakiuke miunda ya mwingi kwethira bemechokia bakiwa miundu ne gitumi ne kethire karua ura kubatere.
Bore na muno kisima ikwethiritwo kwina wambabo mendia mwingi gitumi kira gitumite waziri wa mendaga kaunti ya Meru Joy Karwitha hamwe na atongoria bangi ba thirikari ya Meru aria MC wa kisima Patrick Mutuma barutha mucemanio na akari kaingo kwariria utumiri bwa mende no na muno bakiendekithia mundu atima froa kwa chukuru kaingo nture kura micemanio ni thithitwe iri mbere jojo na jojo na arua tukuinga na twetikaniria na kuringana na utongeria bwa gavana netikirite antu kwaraniria bakagwatanira ti mantu afujo ngwitikia nandi au ange twetete iko implement iko action mantu jara twetikaniria antu ba kisima bakirwe skuru ana bao baandikwe na ngwitikia kuma au gutithwa kwina thina ngwataniro erio antu ibagwatanirite na naro tukwaria na twarikania bwega tona mundu twire tima batu twira county government enende na process ya kutuchencheria mundu ikenda tumba korenkora mundu unge jura antu aega jura jomba gutumika no ntunya tukarenkora jojo na tima tutomba gutumira no ntu surrounding bari mama wako na ndawe nyingi nyeto kwa twako skuru utakatomba kuthithira kimba kuendelea na ramukano murito rutito kiri baraba yete na baraba wechiriria kuiya mende ya thirikari kwa mato angeja miunda iraiwi mato 316 market ire tuje na gitore tana amba miunda tukomeareria na waziri ya promise mato atutethia kuthingata na inya turende mnarwa munda nyozo yiro nyaju lakini community lema tukwareria tukanya tukambira process ya kututhingatira na nyamunda jwa jonara kinasari no munda jwa community jongo jwa wetire na yeju waziri ya kutupromise yonthe yakoma gututethia na tumbe kumuthingatira bore na thine miunda teaja ke te kisima ke bore in general ina thine miunda balaba joketi bachoke mbere tubakinyira ntu tukajukia na any means possible. This one being a government with a new resolve and a new beginning. We are sending this one as a request even to those people who are likely to have benefited kumania the previous mismanagement. Currently, we are talking about new dawn. New dawn even for our people. Baraba kwa tucho kirebira ba etere nabio. Ibe bari na tu pole pole onto dai tu teko doni anyone ora kwa kwetatia nyangia bira pia tengero bia mwingi. Ben Mwarani ori mwaria munene wa mundo wa mawa antima flow. Aja yetu tuitima flow ikogwata na community. Na kuomba kuthithia maendeleo kwa niaba ya community keremba ku benefit itugete ntuku nyingi twauga Tima Flow is a giant in this part of the world twandikite antu ngruke ngiri ijiri na magana jairi na itu na benkai na tukua tukaendelea kuandika na tukaendelea kujandilia na community to tukombotethaniria nikenda ana betu na banje juju bedo na biba kuona faida tebeja kuga Tima Flow na ara ugatije kwa muchungu ibethro they are part of that Tima Flow kumage shigombunge kya bore ngiripotera ndeto cia weru nyokambitaga ki mutegi. Rais William Ruto na akathite ngwataniro ateatika nthiguru ya Kenya na Japan akiwa ina kiguni kinene akera ni Japan kire ndionga ya kithirikari. Rais William Ruto nethirite akiwa Japan iringite Kenya je kibona na kire mantu igi biashara na wonjorethia. Over the past 50 years, Japan has extended more than $5 billion in development assistance advancing Kenya's transport, energy, agriculture and health systems. Recent milestones such as the $116 million commitment on the Olkaria 7 geothermal project underscore the continuing strength of our collaboration. Kenya's economic ambitions are anchored in Vision 2030 and our bottom-up economic transformation agenda. We aim to achieve up to 10% annual economic growth by 2030 and increase job creation by 1.2 million jobs every year. Our 5 priority sectors, agriculture, health, digital economy, manufacturing, and climate action, are well aligned with Japan's own development priorities. Kenya's economy remains resilient. GDP is expected to grow at 5.6% this year, despite global headwinds arising from what we all know, the tariff regimes that are going on and the trade disruptions affecting many economies. Kenya has a long-standing economic partnership with Japan, anchored by very strong trade,
investment and development cooperation. Japan is today Kenya's third largest source of foreign direct investment, contributing over $205 million in 2024 alone. This investment is feasible in transformative projects such as the Mombasa Port, the Olkaria geothermal plant, and the automotive assembly infrastructure in Kenya. Today, there are 120 Japanese investors operating in Kenya across diverse sectors, from manufacturing and infrastructure to renewable energy and various technologies. Underway between the government of Kenya and our counties is a big program that taps into equipment available for the delivery of our healthcare. We have, at the moment, a 200 billion equipment facility that we are discussing with our counties, and I will be looking out for Japanese firms to participate in supporting our healthcare program that is currently underway in Kenya by equipping our hospitals at level 2, level 3, level 4, and our referral hospitals as well. Otone kanya gakunoka inchokerete nante toinge. Maua, Kangeta, Isiolo, Kianjai, Mudhara, Ruire, Nkobo, Motindwa, Okangangi, Mekindori, Marimanti, Chuka, Chogoria, Kunde, Normore, Rwa Ameru. Grace Park Medical Hospital ni sibitari ire itongeretie kiri wajani bo tungata bogima bwa mwiri na iri na utea bwa kinande gutigira aje baraba gutungatirwa ku iba gutatirwa bwina njira ibatere mochiari yakoya amia koya akudari mwana. How does she benefit? Kanani utedio buri kwa kawa mwekorojo ejire na maybe rwakai kana tina rwakai na expectations ciawe ugamba ithana kamba intuko na ketho nditwe kwa mwana. Lucky enough in our facility we have Monday to Friday where we have gyna clinics. Tell us about Mantuyegie test chenu na ivimi, you know. Okay. Hakuna kipimo cha kuja Grace Park ukose. Even if we are outsourcing that lab test to Nairobi or maybe to South Africa kwa bilabi ita mwankano, you are under us. Tote kueranga ita ukagitirwe na. Kenda kumenya mantu nkuruki iguru ria Grace Park Medical Hospital motungata yayo na mirimo ira erigitaga gwatana Phineas Imana ntuko shonda cia Jumatano bari na ataramu kuma Grace Park Medical Hospital kwambia thejire na ndeka 50 munka theto ndeka 20 utuku aja ndene ya Wero TV rumuri rwa Amiru. Grace Park, your health our priority. Chancellor, Board ya Trustees, University Council, University Management Board na Senate ya Kenya Methodist University niba kugwa togeni ya kiama mbiriria alitoba tene na choreba kemu muthenya jwa mbere kugomana kwa mbiriria yani Founders Day Juma tariki 24 muri jojo na mwaka juju kwa mbiriria thejire na nusu cherukiri kemu main campus Meru. Mwali munene akethirwa ali Reverend Professor Zabron Ndamburi, Chancellor wa Kabero wa Methodist University na nkurukira wali Bishop munene wa kanisa ya Methodist ya Kenya. Moroto jwetu ni honoring the founders and advancing their cause. Kenya Methodist University, the future is here. Do you want to fly to Mombasa, Diani, Dubai, USA or any other country? Do you organize school trips or group tours? Book Christmas holidays with your family in Mombasa, Masai Mara, Zanzibar, Cape Town or Dubai with Bush Blazers tours. For your chama or sacco, book a getaway. We allow Lipa Pole Pole. You can visit us in Meru at Milimani Business Park or contact us on 0734
561 628 or 0733 561 628. Jipange mapema, lipa pole pole. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#. Luijemeru National Polytechnic nigituge na njoru ya obundi note anthigurune kuma kwambirirwa kwa mwaka jwa 1956 ni cukuru igarukite na kwa king'ina kya nthiguru gukuria ngugi cia njara. Wiritaniria gwetu ni kwari tobeto uritani bugwitaniria negita kuba umenyo na dhamana ya muturire kubathuranira ni untu bamaite na mena mira jareja ciuma iria muturirene. Keke kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi ngiye na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea mogori wa kinyandu kene etia mutujwa nice extra premium nkima ya mutujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo muthongi na ni kwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri mututujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na nice extra premium. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Akarina tumiriba barabara ya kuma kalanku warawete kithare undini ya royene neba kudetano ntubo MC won Julius Kabira bakiwa na remetoni ubabwithiria barabara yo bari MC na ya nete itumibi kadira ntuka itaka Kabira mwangaza wandeka bati kuwatanira na nikio tengwe yonekana kaiteneka peki mwana gavana okaiteneka no tengwe bakona ikiruteka Nicola Chabari aina ribotie ni mathina maratumiri barabara ya kuma Kithare Mwanga Kalankware eba ukurukira wandi ya thiru rujine bakiuga barabara ino ithukite ebonene na itaro rimwa barabara kuma yatemirwo ne December 2017 iteginya katika uteginya turakta ya kinya mwe tubwithiria batu tutura kuyanga mierene muno ruterero rwetu turiana thini nyingi sana ria kurite ana betu nya batiomba wita skuru atubengira cia twabakamata na kuria bakiwiyanga njirene na batu turia tugiona thini nyingi sana ukulukira barabara ye no ntukinya muntu wetu akethirwe tini murungu baba inge katukamata na ituro na mathanduku tugaituka ikinara yetite barabara cia tuite kinyamesie na tutiona wo tuthikiria batu Kabira katukwira urite ngui na urite ngui kuono nontu eita ile ria kuno mona rithiri no tenjira wenjite ko tukwenda njira cia thiru ciithira cienji mbeca cio tha itire roro wa Kabira ati obwa mbeca ici yayanirwe ko
itukuria rathaini atawatwira na mantu ya maingi yanture na batue katu into bitia wa barabara na twakamatana miongo etu ogwende bakiuga itaka MCA wa wandi eno to Julius Kabira akonekana kinya gitumira botho kumbecha acha agwandi eno nuntotire maendeleo bakuona kinya barabara no akikuthina mbe na kuthukanga na akiuga na kuwatanira na thirikari ena iriku Kabira mbeca cietu na ucienyangia na nakulo mbeca ira ibatu kwethia cietethi mwananchi mutongeri athura wa nikenda ombo turetera maendeleo twakarande twataririe nya kontu kamukara Kabira atugwithirite kuma ikuthuro uteko turona na kwenyangia mbeca cietu na kutwacie batu turi bao kwatuika kibindi kia miaka 5 utingwe antu bathiro baritiri utenjere igwithitwe uti mbikana mbi utiana bandiki bungu icingiri kwandikano everyday ngoino kai kwandikano lakini cietu inaire na twiri naenda mbeca cietu ina atwanya twetu tukwandiko twita na kwendi twanya tara nendi twanya ina mbiu lakini ate kwanio no kabando akwenda utumira mbeca cietu cenjira MCA wetu ratwatarire yaka gurita ngwike menyano ntore ate methikira buru araumire ta kwinja barabara kithio na ara muithone na ara ncoro iria batwe tore atu tuona wo twinjira na ara maiya yange yatwire no yatero ibayuyu ino ara enderie tractor antu twinjirwa batwe muithone aretire kwinja barabara na tutiona barabara rutere rokuma mwanka stage pote barabara eria ko batwe tukuromba tolelwe no nto MCA wetu ratwatare ate tuthikira na ate tolela cia Bura mheshimiwa Kabira onto tewe ya kona kewe arumarangi na takore mabarabara na baibadio na tutieta na kona teneto tuka turita skulu iyo tukabindi skulu eteteka onto banya mitho iyo ancha njere iteremi izo koromba ne romba nene ukatha kombekana tudure ongioro ombo tuthigire kumathiroro jene Gembe Central Petan Class Chabari Mutio kuma Tharaka ni yukurira thirikari ya mwanantu boendi bobo ya kubatetheria kuria mbeca cibitari milioni 1.5 ira ciumanĩtie na mutana withirite akirigitwo ndene ya cibitari murito wa form 4 arendekana kuringwa na mumuringi amatukana rethirite ya cibitari na kinya kuthinjwa kiongo. Paul Wakabithi aina ripoti. Ari tariki 10 mweri wa ina mwankani uyu rira mwana uyu korito James Nguo wa kirasi ya form 4 rira cokete cukuru ya Ikawa aragwe amwe na arito abange batware bikibiki ni kingo bairwa mwanka cukuru rende bombire kuwata mutingo umuthuki ura watemire James arairwa kiri ICU meri 3 kithingatanio ya ukona ndari atubesa turandaringana tubiachara ndaringana tutorimi ndaendetie lakini gwe kinya thaa 10 ndawatie ripoti ndaringire principal lero mwana na watire ajari nene muno ntu batwere bikibiki ba kinya chuka bathiete Ikawa secondary school mwana uyu no Ikawa iba thochirwe bairwa Chogoria hospital tariki 30 mweri wena ndathire kwari Jumatano ndathire Ramichi ndethira mwana ria ICU agatukiraniria na bwana Ngurani ithe wa James ni ati tayari James nombite kwambura cibitari rende atiumba kuma kwa tombite kuria mbeca baribari milioni 1.5 irana nwegwengwa kuma aciarirwa toro ciringi nkobe amwe na kuigua cuma nene mucie uyu wa Kigiciko mwana uyu nairirwe Sanjiko ward ara ena mbere mbinge muno na andichanjirwe mweli woju wa mugwanja na ntomba kuona mbeca cia gwitethia ende kagita gaka ena mbiru ira nene muno ya 1.532 ira ni ntomba kwigwesera no ntundi murimi ngugia kwa murimi ntire na ng'ombe ntire na mburi irio birangu ata hivi ni muno nkathinira na baraba ngebe cukuru babe primary no institute no jurare secondary ya ukwindi bakiuria ndi wega mwena atongore gutigiri bakubatethire kiri kuria mbeca ino ni kingo mwana wao mbagucoka cukuru na nkurukia ruthekigiro ya KCSE kira kimweterete ruani urara kumurira nonto itukona thaino kinya mya yake tikumira bwega na imwitwa form 4 kinya nafungukitwo na akiri akiayona taka kwenda utuka muremavu eni nkroma kiabo tete kinya na maromba na boto tete ombe kuma simitari aya nagamuchie tome kumupure pia ombe tone kana komba kuza kigerio mbindo de tiarambe ya tariki 23 mweri uyu wenana Jumamosi
Arwatha primary school inkuromba atongoria betu bawondi atongoria wetu senator atongoria wetu MP. Iripotera Weru TV kumantere Chetharaka Bito Paul Gwakabithe we Paul hau nutoginya muthio nteto cio Weru thaa 1 gucokerin kathra tubuko thawata nita na unita na mbere kurumira Weru TV.